Okay, hello friends, muri iyi video tugiye kureba ukuntu wahindura location ya YouTube channel yawe. Abantu benshi bakunze kuvuga ngo mu Rwanda ntago YouTube ihemba, ariko iyo uri mu Rwanda ushobora kuba wahindura igihugu YouTube channel yawe ukayishyira mu kindi gihugu, bityo ukashobora kuba wahembwa kuri YouTube. Rero nkuko mubibona hano, urabona ko iyanjye iri United States, nawe wahitamo aho uyishyira, haba Kenya, haba Tanzania, haba n'ahandi ari hose, haba United States bitewe n'ariho. Nukuvuga ngo rero byose ntacyo biza kugufasha mu kurebwa n'ibiki byose, ahubwo bigufasha kuba washobora kumonetiza YouTube channel yawe kubera ko iri mu gihugu kiri monetize. Niyo mpamvu rero muri iyi video ngiye kwereka ukuntu nimba ari bugifungura YouTube channel uburyo ushobora kuyihindurira location ukayishyira mu gihugu gishobora kuzagufasha kuyimonetiza igihe wujuje ibisabwa. Rero tudatinze, nimba uri mushyashya tuguhaye ikaze hano kuri Gatari Fred. Nimba usanzwe uba hano nawe kabisa Imana ikomeze guhumugisha, hanyuma umushyashya kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo ntihakagire video nimwe igucika iturutse kuri channel. Reka rero mbereke ukuntu bahindura igihugu cya YouTube channel yawe. Kugira ngo ubikore neza, ushobora gukoresha YouTube Studio app cyangwa se ugakoresha browser ukoresha mu busanzwe. Ariko kugira ngo tubikore neza kurushaho, ikiza fatiye application ya YouTube Studio uyisibe kugira ngo dukoreshe browser, niyo ibikora neza cyane. Akenshi muri YouTube Studio nta nubwo bikunda neza, rero ndagira ngo dusibe iyi application ya YouTube Studio, none dukoreshe browser yacu. Turaza dufungure Chrome yacu, twandikemo tuti youtube.com akarongo kaberamye studio gutya, dukande enter. Hanyuma ndashaka ko tubikora vuba kabisa, ntago bigoye. Hanyuma tuze dukande kuri utu tudomo dutatu, duhindure telefone yacu nk'imashini, tuvivure hano handitse desktop site kamere gutya. Hanyuma turangiza tuze dukande hano ku ifoto, bitewe n'ama YouTube channel ufite, urahindura ushyire muri channel ushaka, urakanda hano handitse switch account, hanyuma uhitemo channel ushaka guhindurira location. Okay, nimba ari iyi ngiyi, okay, tubareka ari iyi, noneho wongera ukande ku ifoto. Okay, ku ifoto uze hano handitse YouTube setting, hano munsi hano handitse settings, uhakande gutya. Hanyuma okay, uraza uhita ukanda hano ku ifoto yawe hano hejuru gutya, ukande hano handitse YouTube Studio gutya hano, cyangwa Creator Studio gutya. Nurangiza uraba winjiye muri YouTube Studio yawe, urategerezaho gato bitewe na connection. Nurangiza uze hano, urabona aka kantu kari hano kanditseho setting, aka kantu kakashushanyo kari hano. Reka nzuminge urebe aka kantu kari iburyo hano, sorry ibumoso bwawe, kanditse ka setting, ugakandeho gutya. Urahita ubona iyi dashboard, ugabanye. Nurangiza ukande hano ha kabiri handitse channel gutya. Hanyuma urabona ahantu handitse hano kuri basic info, urabona ahantu handitse country of residence. Ahanga handitse ngo choose the country where you are currently based. Hano rero niho uhita ushyira channel yawe. Uraza ukande kuri iyi list gutya, haza ibihugu bitandukanye. Urabona hari ibihugu byinshi bitandukanye, byinshi cyane bitandukanye. Uze urebe iyi list y'ibi bihugu. Igihugu cyose uri buze kuyishyiramo nta ngaruka bigira muri views cyangwa kuba byakongera views cyangwa ibiki. Wowe icyuza gukora, uraza urebe igihugu ushaka kuyishyiramo, yaba USA, yaba Kenya, yaba he, ushyiremo aho ngaho, uhitemo icyo gihugu, kubera ko u Rwanda rwacu nk'uko mubibona nta nubwo ruba kuri iyi list. Okay, urebe aho rukwiriye kuba ruri, nta ruriho rwose u Rwanda rwacu. Bivuze rero ngo
niba rudahari bivuze ko rutari kuri liste y'ibihugu biri monetize kuri YouTube. Ikintu rero hano uhita ukora, uraza uhitemo cya gihugu, nimba ari USA, nimba ari Tanzania, nimba ari Kenya, nimba ari hehe, aho ushaka uhitemo. Ngiye kubera ko iyi settings United States, ndashyira United States, hanyuma nimara guhitamo United States ndahita nza nkande hano munsi, hano handitse save. Ugiye kubera nta kintu mpinduye, ntabwo bampa save kubera nta kintu mpinduye. Ariko wowe nimba uhinduye ugashyira ukuyeho u Rwanda, cyangwa se nimba channel yawe itari ifiteho igihugu ukabushizeho United States, cyangwa ukabushizeho Tanzania, ukabushizeho hehe hose, aho ushyizemo hano urahita ubona save, ukandeho, ubundi uraba ubisoje. Gutya rero niko bahindura location ya YouTube yawe kugira ngo ushobore kuyimonetiza. Guys, reka rero turekere, turahura muri video zitaha. Bye bye, ndabakunda.